Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu tena katika jina la Yesu. Kwa majina wananiita Mwalimu Azaf. Na leo nataka tuzungumzie somo fulani ambayo inasema kukumbuka wema. Na tutasoma kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 9 mstari wa 1 ambayo inasema Daudi akasema mmoja anabaki wa nyumba ya Sauli nimtendee mema kwa ajili ya Yonathana. Na kulikuwa mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli jina lake Ziba, wakamuita aende kwa Daudi. Mfalme akamuuliza, wewe ni Ziba? Akasema, mimi mtumishi wako ndiye. Mfalme akasema, mwingine hapana wa nyumba ya Sauli nimtendee mema ya Mungu? Ziba akamwambia mfalme, Yonathana angali na mwana aliye kiwete. Amen. Na katika historia tunaangalia ni Daudi anakumbuka kutenda mema. Lakini mema ambayo anakumbuka ni mema ambayo alifanyiziwa siku moja na mtu fulani. Historia yetu inatuonesha pale mwanzo wakati yenye Daudi anajikuta mnyumba mfalme Saulo, na Saulo akamchukia. Lakini Saulo alikuwa na mtoto ambaye alikuwa anamuita Jonathan ama Yonathana. Njoo alikuwa mtoto mwenye angechukua kiti cha babake wakati babake anakufa. Lakini Yonathana wakati aliona Daudi akagundua neema yenye ilikuwa mu Daudi, na akaona kwamba Mungu alishaacha baba yake na alisha ingia ndani ya Daudi, na Daudi njoo atakuwa remplacer wa baba yake. Na andiko nasema kwamba Jonathan ama Yonathana akatendea Daudi mema. Lakini katika kumtendea mema wakaapiana, akaambia Daudi, hata siku sitakuwaka usisabu wake mema ambayo mimi nakutendea. Na siku zikapita. Lakini hata siku zilipita, Daudi siku moja iko mwake na moyo wake ukajisikia kutenda mema. Na Sauli alijisikia kutenda mema, akakumbuka wema yenye alitendewa na Jonathan. Njoo akauliza, je, hakubakia hata mtu moya wa mnyumba ya Sauli nipate kumtendea mema? Na pale nataka ugundue kitu kimoja kwamba tuko tunaishi mkizazi kenye batu wa mingi habakumbukake tena wema yenye balifanyiziwaka kule. Batu yuko nakumbuka mabaya yenye balifanyiziwaka, lakini mema habaikumbuke. Mumaisha ukitaka ufanyikiwe ama mtu mzuri mumaisha ni ule mwenye anakumbuka wenye balimfanyiziaka. Mwenye tu hakumbukake ni maiti, paske hayonake hayone wenye balifanyiziaka. Hayezi ona mtu mwenye alikia izika, wala mwenye alimulilia, wala mwenye alichanga mchango fulani kwa ajili yake. Lakini kama ungali naishi, unatakiwa kukumbuka wema yenye balikutendeaka. Na Daudi saa alikumbuka mema ama wema yenye alitendewa na Jonathan, akasema munilete ule mtu. Malgré Mephibosheth ni kilema, alikuwa iko naishi Lodebar, alikuwa ni kiwete, na lwa ilikuwa kama kiwete haezi ingia mufalme ama mjerusalema. Lakini kwa sababu wema hayo zake, ikaingiza Mephibosheth na ile udhaifu yenye alikuwa nayo. Na sisi ingawaje udhaifu wetu, ingawaje ngisi tunavyoishi, Yesu alikusudia kutuingiza mbele ya baba yake. Hapa tujifunze kitu fulani. Kwenye maisha unapoishi, mtu akikutendea mema usisabu wake. Mwenye anakutendea mema wakati yenye hauna kitu, saa unainuliwa, usisabu wake ule mtu. Mtu akikusaidia na mavazi, saa yenye hauna manguo, sana unapata manguo, usisabu wake ule mtu. Mtu akikusaidia na chakula, na wewe saa yenye unakuwa na depo ya chakula, usisabu ule mtu. Maisha ya mzuri ni maisha yenye mtu anakumbuka kenya litendewaka. Lakini wanadamu leo tunakumbuka njo mabaya, na hata tunaevuliwe hatukumbuke wenye tulifanyiziwa na wengine. Tunasahabu wenye tulifanyiziwa. Mwenye anasahabu kwenye alitokaka, hajuaki kwenye iko naenda. Lazima kwanza ujue kwenye ulitokaka. Na ukirudisha mafikiri yako nyuma, utagundua kama kuko watu walikusaidiaka wakati ulikuwa hauna kitu. Kuko mtu alikusaidia mavazi wakati ulikuwa hauna mavazi. Kuko mtu alikusaidia chakula wakati ulikuwa hauna chakula. Lakini leo uko naishi na wale watu namna gani? Wale wote wenye balikusaidia saa hauna, uko naishi nabo
leo namna gani. Unatakiwa kukumbuka mema, kwa sababu mema haiozake, na pia mabaya nayo haiozake. Unapotendea mtu mema, jua kama kisha miaka ile mema itakurudiliaka. Mhubiri anasema kwamba tupa mkate wako baharini, na kisha siku nyingi utaikuta kule mbele. Manake wakati unatendea mtu mema haiozaki. Kyote kwenye unafanyizia mtu leo, kisha miaka kitarudiaka memware yake, na kama yeye haezi kikumbuka, Mungu atamkumbusha kakyo. Na baadhi ya bamingi leo biko napanda mabaya kwa sababu alivunaka mabaya. Maandiko nasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Manake unapotendea mtu mema, jua kwamba kisha miaka ile mema utaivuna kwa maisha yako na itazala matunda kwako. Na pia unapotendea mtu mabaya, kisha miaka utaivuna. Kenye uko unafanyia watu leo, ndio kenye kesho na utarekolte ama utavuna maisha yako. Jitahidi unapoishi na watu, hata bajirani yako, ukiishi nabo, ishi nabo kwa amani. Maana Paulo anasema tafuteni amani na watu wote. Alijua kuwa unapotafuta amani na watu wote, kuko siku nwele amani itakutafutaka. Aenjo unaweza taka utendewe mema leo, wakati we jana ukutendewa mema. Jana ulikuwa na pesa lakini hukusaidia wengine. Jana ulikuwa na mavazi lakini hukusaidia wengine. Jana ulikuwa na chakula lakini ukaima wengine. Aenjo unaweza taka vitu wenye jana haukufanyia wengine, bakufanyizia vyo leo. Bienye unafanyia wengine, njo nao batakufanyizia kesho. Na bienye ubafanyizie, habata kufanyizia vyo kesho. Andiko nasema Daudi akakumbuka, akawaza kutenda mema, na akasema, je, kuna salia mtu moya munyumba ya Sauli nimtendee mema? Swali la kujiuliza. Juani Daudi hakuuliza wengine, lakini akauliza tu munyumba ya Sauli, kwa sababu mema yenye alipata ilitoka munyumba ya Sauli. Hata kama Sauli alimpiganisha asikue mfalme, Sauli alikuwa adui yake, lakini munyumba ya Sauli mulitoka mtu mmoja mwenye alimtendea mema. Malgre kulikuwa mabaya, mema nayo ilikuwa, lakini mabaya yote yenye Sauli alifanyizia Daudi ilikuwa efase na mema yenye Jonathan alifanyizia Daudi. Manake kuko ngisi mema yenye unaweza fanyizia mtu leo inaweza vuta mabaya yenye familia yako ilifanyaka depuis zamani. Kenye unaweza patia mtu leo kinaweza tuma kesho anakupatia na wewe yenye familia yako ainge kupatiaka. Inawezekana katika familia yako kunatoka watu wabaya, wewe geuka mtu mzuri, tendea watu mema, na utaona biote wenyewe familia yako ilifanya binaweza kuwa efase kupitia mema yenye utafanya leo. Na kama hautajua kile kitu, kesho watoto utazala batateseka. Kesho maisha yako ama fitire yako itakuwa muhatarini, kwa sababu ulishindwa tendea wengine mema leo. Kuko mtu mwenye leo unaweza patia tu kitu kidogo, kumbe na ndio kesho mwenye atakupatia kazi. Kasa kwa wakati ya kumuima kitu kenye kunakyo haja leo, kesho saa atakuwa pale, kesho na anakuima. Sasa unatakiwa kujifunza, kama uko na kitu leo, usiwaze siku zote utakuwa nakyo. Kuko siku utakosoa na kile kitu, kuko siku utalala na unalamuka kile kitu hakiko. Sauli saa alikuwa mfalme, hakujua kama kwa siku atakufaka na Daudi ataingia pale. Hakuwaza watoto benye alizala, hakuwaza generation ya nyuma yake. Mwenye anatenda mema hawasebe biko nyuma yake. Mwenye aliweka familia yako wote muhatari, hakuwaza kunyie. Lakini we tenda mema, ulishapokea Yesu Kristo, ulishajua mabaya, ulishajua mema, anza tenda mema. Ukipata kitu kidogo, patia na mwenye yuko pembeni yako. Juu kesho saa hautakuwa, unaweza kuwa we hata kurudishia ile mema. Mea anirudishia watoto yako, anirudishia wanjukulu yako, na anarudishia wengine bote we watakuwa kesho. Mema hayozaki na pia mabaya hayozaki. Apandacho mtu ndio kenya anavuna maisha yake. Na Mefiboshethi alijikuta munyumba ya Daudi. Sikia, Daudi akasema, juu ya mema ya Jonathan utakula meza moya na mie siku zote. Sasa Mefiboshethi angejikuta siku gani kumeza mfalme? Meza mfalme nye nazungurikiwa na ba ministre, ba depute, ba gouverneur. Mefiboshethi mwenye hana ta cheo yote anajikuta pale. Mefiboshethi mwenye hana ta cheo, haiko ni gouverneur, haiko ni kitu, anajikuta kumeza mfalme. Manake mema nyuneza tenda leo inaweza kuikalisha kesho kwenye unge ikalaka. Mema nyuneza tenda leo inaweza okoa mtoto wako ama generation ya nyuma yako kwenye unge okolewaka.
anajikuta mnyumba mfalme na anakula na watu wenye hangewahi kula nao, watu wenye pengine alikuwa anaona televizio na anatamani siku moja wafikie, lakini kumbe mema ikamutosha kwenye alikuwa chini na ikamufikisha mpaka mnyumba ya mfalme. Kumbe jifunze kutenda mema, juu mema hayo zake, na unapotenda mema jua kisha siku nyingi utaipata. Mungu akubariki. Amen.